O te toi whata lofa ma o whaafelo i atu. O fo lofa, ia, ma wha malo le pa ia ma walunga o le tātou watinu o malo no sai. Malo le whatoa toa, malo le pale. Ia, i le nei fwoi vaenga o le afiafi o te longa, ua seki ka go testing 1, 2, 3. Le lofa ma le aga lei o le tātou ma taisili le langi. Ia, tari tonu wa sau le vaa na tiu tau mai le vaa na tau holo o ma maupea lang o le vaa na whaua fo lau. Ia, wale soifua. Fa levo si o tātou tino o mai lava i o tātou te tai. Ia, o te tai wha le tala le lei, o te tai wha le malo, ma le atunu o te tai foi, tonu e kālesia, e mai se o ainga. Ia, so si te tai wha le whainga ruenga o wha la potopotonga, malo le soifua manuia, malo le langi e mama. Ia, le ngā kongua. E mā, le yo au le kau au kula o producer. Au le kau au kula o producer. Fo ile de, e ia ngai paten ngai, kau omi aku fo ile le, a o le lei fo. E mawhai fo yo no tau reading, ma inga ka kwalanga a o ina tatou wo le ngangana wha sign language. E tau foi na lei meu no tau reading a menga lips o le fai por kalame. Ia, ai malo le ono sa o i o ke loai. E le hai se mea e ma sepu ka ko wau fia. Ai whaafta ia tu leango le tatou por kalame fai fatasi. Whaafta i tere o te lo foi. Ia, o lo tau nau ta inga. Ia, au koke pole. O le producer le waiai. Ia, o le matua producer o saunga producer. Le ua matua... Ia, ai pa wale mea le producer fo i lele o le tūlanga o le mea i o ne tama i lima i o i mona mata. Ai wala ko ke pore. Ma kua se kueli arka ko producer le ua iai. E le o to iei se Filipingo e le malama. Ia, wale ko iei se niwe, wale ko iei se fiki. Ia, le ua producer la varsa moa. Ai malo la vale nusai. Malo le whaatua toa. Ia, au le soifua manuia foi. Sa valiga de deva yaso la so sumar tasi o masina o uni. Sumar tasi na yo la so tofi. Ya o le masina lo na ono le leitu sanga luafe lua se furu ma le ono ia ile sa valinga si o tatu watunu o ile faingo fie. Ai fa malo atu. Fa malo o no ke aka. O no fa ikunga kunga de kele o ko mengi. Ava ya kunga ya wala to te pole vai scale le producer le wa sui me fa ko background ma ya fa malo atu malo le on sai malo le langi mama se fo ya o ma yo to o ma so tatu fa sala le producer e wo ke pole la ko vai la ya scale ko malo ai o le facility o mai oe o la ua fisili o ele te mai mo mai so se sia o lo mai mo mai le nei vanga la fio mai o mai lo ainga o mai lo soifua o so longa le leile vai ngo lo soifua ma lo ina wa tasi le vai nga e fataua tele inge ke wo ka ko mamapo i me fa fia ke wo ka ko mamapo fo i le tele o le pisi le nei vai tau o soifua ai ngaloi ona e to tu ma e to va ai po a mai la o esa valinga fa le kingo le soifua malolo ina le te fai tuai ele na male la ina le alu le maliu le alu ngei e so sesi o asoia peina le lua tu ai nga maliu o nai tangata sa ma mafia o ngai ka ma ku a foi le wa fu ro la to soifua ia manisi ono ni fa la vela fa fu se a o le tu langa le wa lu ka ko ke miringi ai o le fato atau nu sa o le upule tau te pisa so o ua fai le pula fai le moko fai le makua o le alula le aloi pi tau tere na fai le moto e tele maliu e maliliu e unexplained fu le lopo a mafuanga ya me se fu to tele le tala vou tau ia lo masa salonga fu le ever since nga fai ka ko ku yor covid ya pi wa tele ma meo kaba foi fa memo moe tu au vai tu foi tala anga mai odisi ke o moe ko ma tu lo malili ko ilava ya tangata malolosi fa malo atu ma o folo fatu levanga o le fia fila mtaino le tatu por kalame ya ila to ma lava o lo mafuta mai lungole pe au manga lungalo e lungole YouTube me se foi o lungole tatu Facebook live fa malo atu ma fa talo fatu ya te auto
ia ile nei vaenga ole afiafi tali tonu a le fa moe moe ia o lo so longa le lei me uma ile anga le lei ia ma le alofa fa so mai o lo tatou mataisili ile langi luinga lana fa to ila utala ia fa mole sa moa le atunu pele le loto e pele le nganga pele le fatu tau tuang na ma o tolo tu sa le mu ko ke loko po lea okay la sorry Naomi avia yo asiata o inai papa puleia ye mata ese tau songa male songa ya okay yes absolutely I wonder la pe connect ile tali ile te lo le au mata ese a fena le lo sta sifo yo a tamali i male ai nga tutua fai pisi nisi fa la to pasio il taro rusinta so tanga taure fo tutua tama ai ngo Samoa nga tai le tala le lei ya me se fo yo pisi nisi to foi mai le la utala langa la mai mauta tu tama fa na o la le na vatu la utala le mai mau ka ko fe ka ngisi fua matulanga fa pena ya wa ya lu fa sa mo ko kangi fua vi we le va o eneli o la wa le tu ala lo vatu pea ai foi ngia ka ko wo tu no le fo ringa lo le tari ta lo fai mai ko ta lo fai wa ui moto lava pe o por pese ta lo fai ila o fua rosa wa ui moto ele imatala o wingo ia upu o le imatala ele imatua lona soifua tele tele me te tau ona hao nga ia ilea talavou malea tali ya e peitai wa ui moto ma fa mata pupu ona o le tulanga lava o le tatou whaatamala. Vatu ai fo i matata longo ma se fau asiata ma le tatou purkalame whaamone mole. A kaua ngaua o kou e ngisi e o i fea ma fea a e loe o e le saunga le mu please say no. No. Awangi ka ko whaia le upu fo i le whaapea mai o pay first and complain after. No. Tatou walua ai loa o ele saunga le mu just say no please o le langa e lai sa vili o lai matangi lo wa me uma fa pena o mero le eskengi le se me foi le ke la ku e planning ya o muri wai i yo ma o piha le alu na i west ma fa solo to le alu ngai o le foi le yes le alu ngai e wele si mata anga mana ya na mota maitina parakai ngai alu ngai le side nga oinga ele utuvani fa lave tutupu mai ai a fia mai wa ayengi malie ya wa male lemo ni ka elenga ka fefea pa me uma fa bena ya ola unatu ola lo mala fangu fa mole ya tautu na matatu se esilia le amele pack and save oi esilia le a pefa pe oile ker ke fangoka esilia le ai tango fa popolo pengisingi or ku pearu ya maungu or ku pearu I makau or ku pearu le ofe o se le loi or pulu o me e ka un fie im la wi ai ki sa vali kwa fa ka mai le se furu di makala lu se furu kala tau nga anga e mo mai nga ala se fer ka vale se fer ka mi se fer pengisingi se fe maleola vai if you wala nga lenga if you wale si ko kelele pisa mai ha fo mai se le dia e le lo fa ngoka au ke fa ku akala ngoma I fai paronga kai fale wa ku e ka kai o fo ma ula nga ka fai pu er makila ma o felo ai fa mai au ai longa u fa ngoka pe o te fa ngota pe ta tele fa ngota e si li lava pui nga I lo le ala ku ka fia ya ole fa malo si au fo il na te lo fo wa lava le fa malo si au le mo tato man tu fo le si atali ile o to mana tu fo o I piha ya fa nga male mo ka mar ka ka le kasi le ka mala ka pi sa mo sani fa
te mana tua tamala iyo ya mai fo yor kamale ya fa kasi ma marka ka do sani Bill William ana soi fo mai tamale pe nge yo le ai ole or kau fai o masta ia nga yo sani masani ya bangale ka fea fo tua fa mata pupu wa fa la vela fa fo se ima me tupu ya va tua ile fa tuanga fa mole mole tali la vai wa afar ngi kausanga ai fa longo fo to ya afia mai nisi mtulanga fa pena a ole tau fangu na tato poklame ole tau tai ai ile dei vaenga ole fiafi fa mai sele nga ole tua ainga loto fa vau matua ya misi fo so sesi misi o si atali ile na sentinga mengal information le ma confirm ya fa mai sele nga ole tua ya te o to mo no ite mi fainga ta ya fa talo vatu ile atato wo ile ngana fa maori ole kaumatua ala le meki kaumatua ya meki so yore wa ka ko wo nganga fa maori e fa welcome mai oe haere mai te kaumatua haere mai ki te whare suba makako visa ya sida for example ya akarofa e vai le o mama kore nganga fa maori nga kuso le kaumatua ya kuso makua ya le makua foi wa pula la ngoto ma no se fo manguia e a mai lo was o vai tu ila usikaili a esa vari mai foi tonu o lo ai ku so lela wa ela mai fa tangata lotu fa ko je au le wa ela mai fa epikopo pi te la mai fa padri langa la o lo fusi wa kaule lo ayo o se pakele langa patele io ai ala vai o ko inga malo o ile ai to ina maroro ele ia ir maroro na ngoro ka sera vai ke ofia maroro alto foi lele o sea to ina fa tonu nga ko fa kongu pisa e usu fono i malua malaua ia baile ne yaso o ia ba vai le la ne ko ko de ke pula la pa ko ke o aso ye Samoa sa ko ko le oso ya ku se fia ku ku sa ia o kasi ya nga for mako para pala ile si para pala banduar nga ese le ia para pala or ko nga le ye oto or tama foi le pe or ko ngor la au foi le pe koru fa ku i makua iya langa foi mantua langa ile ma veve ko parpala akama ko ma poalanga lea nai kai ko fa ku e no lo la ile fa pe e kau e la lau foi le longa taste akama le kasia ku ko ke pula ale susu fe pingi au meanga pingi na au mean oinga se kulo moka oinga nga me ya orngias ba sang me ko la ma fa leila nga nano to fa ya tu ole me e foile le fainga ta ya oe langa o te sau mai le fio anga e kua nga kai fali ku se ku ke le kua se vao e ku ke kua nga kai fali sei to vai tu ale le maika a Godfather anga le ke ya on sai me se tau sei kau ko testa quale volume le maika sunga ya le atau langole le wose ki se ko test mai la lau mai kaslo ko wai ko pasau na le amo ka u ke o ani au me na fai le nias o sa ko ke pula oi ko masanga o le ko o kamanga ile ngi o kama ke ufale mo lo talo la au ke ufale ai mai ni ku va ko no kalo ngai mo kalo
ai vali ku vai ko no kalo fanga kala wala mo kalo wa ye ka ko apo se kalo ka wa nga ila le winga nga lu ke fa koi mangkola kamaya le ke ko nyengi usila kamanga e nga fa ro di manga kusanga ri pu vai ru ngor para pala ku se fa spong tu lo ke fa ya ko sa mo ka nga ko ke pula la ko nga fa ko ya wa ole oso ele le lo mai tau le langa e tau foina e loa le va o ke pula ya ta sira na me wo ke ro po ile ngofo oi yoi e te tau ana e loa ole alu ole oso ele ko ko pe ko ku ingongi po vodi foi ngai po le le ale langa na pe ko fa langa wa ka fa nga lo le oso le yo la a foi lo te tala no altu ese tatu para pala ese o ula yanga le ku ai lalo lue kasia ango kau au fu ye mana tu tele fu ai le par e fu maro lo si o kau au ko me mo ke ni me ngai fa o lo ke vai kunga e te sau mau ki a pula au ke fa ku o mango o yaranga se me pe ki so fu ai mango oi ke le fo ka mo nga kai fale ala e ke le mo e ai pi ele e mo i man tu e sa o so se ngu ai o lai kalo ai ku sa ele i loar ko ngu ingi kalo ingi maumanga i manono ma ko yo sami wa ya nga king ele amanga be o sami ai su ya le wa silfia dual tato producer se tau mo fai ele tato le tato maikia Godfather te rona wa na wa se kila va ma ya ai kala ngo mai la ya te au mo me o kifi o alongo o mo me o muku kamalanga o ko ya malauli o kamalanga o kamasawa ka o ko ia ai tatu tala noa tu isi me o le kalo ma te fela o ka mai kala le walanga o le tau te yai le o le tau te yai fo ile vai aso a ma masina o le ngana fata wa ino ngan sa moa le masinga nge ya mesi ka kusi singa fo o le o fa mangu yanga ia po o mavaenga ko inga fo ile o pili tu ya ana pili lana fa na o tua o ana o sana marka mo orka mo koru fale e fa mangu yanga ia e ko kupu mai ni fa manu yanga o lo fai mapinge fa mau o mai le sori a taua kusa ia e fa mai tala a Samoa o le tama o tua nga ave ia ile o so matia pula ia ona rule no foi tule o le motu ia o e uma kupunga mai ia o le afa ingoa o atua o kama foi kupunga mai atua po atua o le kama o ana ia o le ango foi i le foi kulangi o le motu o le mea na ave ia ia mawai ina na ave ia o le tau ma le watongi o le whaupunga whapea ia a oso wha i le whidi i o ngauso o ia lai ku e pui pui o tua le ngā ave i le kalo ma le oso kia pura ma le oso o nge mawhia ai o ngauso e kua aku iai o le kama o sanga o le a sau e ngofo i le vā o tua ma ana e maua i tua ma sanga na ave iai mamawai ina ave i le fue ma le toto o angi me kukupu le vā uso o langa launga e kausia o le tama o toru fale ia le iai o kou ia ingari kai mangongo ia e uia na maunisi fa pe o tamaitai ia a o wata le tonu o toru fale o le tama po le li ia fa pe mai na mawai ina o ia o le pae ma le auli o le whengainga
ka kia la ia le fa o winga o le faingo ai to foi me la utala e o mai le so e va aia pea le moni o nei ma le fa o pea ona fa tau nu wina o nei ma vaenga aka ko wonge ngi au fai fa ko anga piko sili anga maka ukia e se mai ama tau sava o te le tau fai atu le tala le au te ronga le se panga akua fale a lili a le paka le atu akua ele ingi panga ka mai ai mo meo le fai tau te vai i container kalo le ka ko fai ngi la le kalo mai fale a lili le nga mai e dat o le wingo le tala fa o winna na fa mo sali o nei ma vaenga tato o mai ana o le tau mali o tongi o ke fai akula ukala o le tele o tala anga o taua o kamasa ili malo o koa e ko kupu ku ia anga ai ho foi kai mia ka o se yungi piko silinga fia kamale e fa ku kala iki tole e fai mai yungi a pia ma wa kama fo sole ele ingi yungi piko silinga de fosu a fe tau pe ele masang ya fe tau ingo fo di fa si ko so saka pua la fa ko pe ele masang pe ele kasi se e lo wingo fo melta langa pe e tau sawa ya to tonu tu langa me ya ono me na ma va ya ina ya o fa ko masang ya o inana ave yele fue male to ya ka ke va ya foila e me le o tua ia o tele ai na tua uma me fa le taulanga i le lau mua ya o ke le au kai mi ka ke va ya kwa ya o ma fo ine yo na po ya a fa ma lo har fa ko masang ona o le u fa ta i ma lau mua o me o ma va ya ingo ma o me na ma va mai ya ya o dola e pe tu te se fa un fa pai lava matu pe tu te ta ya le so matu se fa un fa pai matu ya yuli matu ai pe wo ka wo fo ni ke mi pe wo ko fio lo vale fo e ho kama boy ka e kama ko ka lo ba i ma pa ai vai la tanto me ya le tu fa tu ai e ka kaunga mako ku marosi ai tato fai pure Pasifika ma Samoa fatu e finga winga ngi ko langa lai lo a fia ai le ele fa pu se fa kor ka pongi pongiong ango tato Samoa o tato wanga ia e fiso ta ai yes o ka ko wanga fa fia fia yo se ka fia muri muri ko ila walu ba o me ia le tere na le to not now. I look at it as in a positive light that will really teach a lot of our majority of our men, because I know maybe some ladies are like that, but mostly men to be real gentlemen. Yeah, but then really, to fill out, or issue there, we have arguments. The issue there, the too long of pain. And with all the respecting, but I mean, come on, we have to live in a life. Or they can get a long, or tell of to make a giving if I will not only my foul. But in a way, it's an attitude I express. I feel long of fear. But we've got to watch it if we're in the public eye. Maybe kako wai or masanya kako joking don't ignore. However, to be mindful if we're in a different setting or ye may see kaka in the public eye and they can take ngala e ko ya ngala e kiringo e nga folile mo se faukuanga moka mai ia mai Samoa le mai Samoa a ka fau ya wori e sa o ya nga ya o fie ya fala ko nga me fa pe e o ki ela e roka ku ngi me o le piri foulea e un hands behind him fala e le se ki fala ia nga fans ai a se like fans ali ta pipi e hands behind him fala
ngai kamai mai sa. Ya sa. Ya bisa wadau whaingarunga seasonal workers. Ke lo longa ngai kamai ki ngā reo kere ngā design ai me lea. Yeah, because I hate when it's very common. Ke ro la to fila ula le sile ngā vouti le pili lea. Yeah, but e mo le pui ngā le lei. E mo se pui ngā le lei. Se I tahofi ai foi le o langa foi le se le o langa faa pili o langa faa mo tolo foi le batu fa. Anyway, shall we move on? So let's move on. Congratulations to the A who successfully completed the Food Preferred Club Workshop Series. Food safety and compliance, food costing and pricing strategy, marketing your food business, business reality and sustainability, showcase your food business. You can smell what Tele A is cooking? If you smell. Well, I thank God that is finally one certificate in cooking because all he did was just eating. Thanks God. Well, certificate. Certificate of the IMO certificate. Well done. But seriously, it is a great thing to do. It is great to encourage your kakunaka, your fundraiser and food vendors to get your food compliance. Because through our food compliance and our it can lead to like a proper a commercial business. So well done. Well done. Ola uruai job. Your first Master Chef job is to please cook for us. Yeah. Yes. Whatever he's got cooking on. I'm pretty sure it's just rice. Ola se ula. Can we have that for one more time? Ola se ula. Ola se ula la fa una mai ai. So ai mai ka ko ai ai mau ki ngo are me ai or kukare ai. O le sa fa popo. Awa fa for kokorisa. A ver kokorisa eu ki foi. Eu ki foi koksa mo. For you, I'm here. I wonder what he's up to, what he's got cooking. You go Mr. Falai. Right. Food safety compliance. Oh, okay. Food costing and pricing strategy, marketing your food, business reality and sustainability. Showcase your food. Ole degree mo runga na lea. Oh yeah. Show. If I better showcase your food, show me your food. Alanga i foi certificate nganga ka on attendance certificate. I want. Yeah. Ole fa malo moliantu o tauan. Au tu se por si kauseki le si angor ka ko kem. O tato yai I le tulanga ia le to fa tele ai ftelenga le rumoenga. Momoli atu fa malo ma fa tele. O te loa finally wa mapul tele o mapul tele o tato wa fale ainga. Ona ole wo finally wo mawa certificate ke kuka. Yeah. Ele foi mo feel me finka. Ayo wana all this time. Ai for fausi. Ai for ke le mako ko foi nga foi. Skama ikan nga la ko o ke sa fafu. O mare le fausi skama la ko. Yeah, congratulations, brother. Vieneli. Ole le sona taua mai atea ule ile certificate ale tofa profitalenga de mwenga. Awan ili miki la wole olanga su ona ole matua ole soifua. You know, it is nang foka ku samo. Pi umaro le olanga fa o inga temio ole a onga uma fa life study. Alkamalo.
ya ma lo la vale ya ai se vai nga to filau po paula le that's it lo na fa fetai ole o pu fai o le fiafi o popole ile pili le o pas ona o afianga e ye wing o godfather le yo na winga fo ile pe fia e fa o pongi tama itai e fa nga ilang kama inganga ya vai pisa que eu vou que mercado público ele popole ai tatou ia o fia ile li a o tangata le nga o fia la nga foi tau ta o fia ile o langa na le o langa foi le fa io fa mata tua pola mai ma fa vai I vivi mai foi de le fa mai sta fala io langa ya foi o langa man tu mista fala au e to fia na ta sire tangata le wa e afia I kula fongola fa mai man tu fena tala tu no fa fongola tu no fa mai a o lo wingoa o te pa umutuai tu lo wa o nga era pa ko fa fonga mai la fa ya e a wone e te to fia lo e o puna te fia e ro kai o nei fa sa sa do camera ko po an ko fa